Nanone rero nyemerera turebere hamwe aya makuru uko akurikiranye. Ibitekerezo byanyu ni ingenzi cyane hano kuri News TV. Nanone nyemerera nongere nguhe ikaze rero uwe tudahwema kubana mu makuru ndetse n'ibiganiro tugenda tunyuza hano bya buri munsi. Ndetse wamaze gukanda subscribe w'agaciro, nibutse nawe utari wayikora kubikora aka kanya kugira ngo buri gihe cyose dusohoye inkuru cyangwa se ikiganiro bizajye bibasha kukugeraho gatanu kuri gatanu, ndetse tubashe kubana neza mu makuru n'ibiganiro tugenda tunyuza ahangaha. Reka twihuse cyane tutabatindiye tubagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi aya makuru yacu agiye kuba yakibandaho, nubwo ari amakuru menshi cyane aba arimo gucaracara, ariko nyemerera turebe ay'ingenzi ariyo tuza kuba twasesengura. Uraza gusobanukirwa, ntugire ikibazo, uraza kubona neza akantu ku kandi, ndetse turaza kugusesengurira haba ku ntambara, amakuru y'ubutasi, ay'imikino ndetse n'andi ayo ariyo yose. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe ndetse ugasiga n'igitekerezo cyawe, ndetse ugakora na share kugira ngo tubane neza gatanu kuri gatanu. Igihe cyose dushyizeho inkuru ukahita uyibona ako kanya mu ba mbere. Kugeza ubu rero reka tukubwire ko hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imirwano igikomeje hagati y'umutwe wa M23 ndetse n'ingabo z'igisirikare cya Kongo FARDC. Kugeza ubu hari abari barwariye muri gereza ya Makara, aho ku munsi w'ejo bundi habashe kuba hafungurwa abagera ku 1600, ariko bamwe bakabasha kuba badafite ubushobozi bwo kuba bava aho ngaho bari bafungiwe. Rero ba nyiraba ngaba batangiye kugenda bashaka uburyo kibaha bakura, dore ko barimo kugenda batakambira ubuyobozi bavuga ko ibi ngibi hajemo n'akarengane, aho kuba bafunga abantu bazima, ndetse ntago bagakwiye kuba ngo bafunga abantu barwaye muri ubu buryo. Kugeza ubu ngubu mu gihugu cy'u Burundi, usibye intambara irimo kuvugwa mu ntara ya Cibitoki, irimo kugenda ica amakuba n'ibitoki nk'uko iyo ntara isanzwe yitwa, hariya hafi n'ishyamba rya Muhira, aho inyeshyamba z'umutwe wa Red Tabara zikomeje kugenda zivugana bamwe mu barwanyi bo mu mutwe wa FDLR Foka. Aho rero mbibutsa ko iyi FDLR irimo ibice byinshi, harimo abarwana ku ruhande rwa Kivu y'Amajyepfo ndetse n'abarwana ku ruhande rwa Kivu y'Amajyaruguru, ahasanzwe harimo kubera imirwano n'uyu mutwe mu 23, ndetse n'aba ngaba basanzwe barwana hafi na Kivu y'Amajyepfo, rero ahegereye ku mupaka w'u Burundi. Ahangaha ni mu ishyamba rya Muhira nyine, ni nabyo ndi kubabwira ko izi nyeshyamba zo mu mutwe wa Red Tabara zakomeje kugenda zikubita inshuro inyeshyamba zo mu mutwe wa FDLR. Ahangaha abangaba higanjemo abasize bakoze jenoside hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse uyu mutwe wakomeje kugenda ugaba udutero suma ku gihugu cy'u Rwanda. Izi nyeshyamba rero zo mu mutwe wa Red Tabara ngo zifatanyije na FRN, ndetse zigakomeza kuyifatanya n'ingabo z'u Burundi, zikomeje kugenda zica abatari bakeya hariya mu ishyamba rya Muhira. Rero umukuru wa Red Tabara kuko akomeza abivuga, yakomeje avuga ko abasirikari barenga 20 bafashwe hariya mu gihugu cy'u Burundi, ndetse bakabasha kuba kwicwa mu buryo bukomeye, aho abafashe mateku bagera kuri 16. Uyu mukuru wa Red Tabara cyangwa se uyu muyobozi wa Red Tabara akomeza avuga ko mu gihe bagikomeje kugenda barwana n'izi nyeshyamba, bazera ko bagikomeje kugenda bica abantu benshi, dore ko bagiye bafata n'amasasu agiye atandukanye. Reka turaza kwerekeza hariya mu gihugu cya Uganda. Reka turebere hamwe rero akantu ku kandi aya makuru, izi ngingo z'amakuru yose ibiyakubiyemo. Nyemerera aka kanya ariho tubasha kuyaramburira hamwe, wowe ntujye kure, tubashe kurebera hamwe uko isi imeze, ndetse umutekano uhagaze hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turamutse tudasubiye inyuma, ahangaha navuga ko twaba tubibye. Ni ku itariki ya 14, aho abakuriye ubutasi b'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'ab'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bagize gutya bagahurira hariya mu karere ka Rubavu muri Serena Hotel, aho bari barimo kwiga ku kibazo cy'umutekano muke usanzwe ugaragara hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru. Ahangaha anariho izi nyeshyamba zo mu
mu mutwe mu 23 zikomeje kugenda zisakiranamo n'ingabo z'igisirikare cya leta, ndetse ingabo z'igisirikare cya leta zifatanyijemo n'ihuriro ry'imitwe igiye itandukanye, harimo iyi ngiyi Mai Mai ndetse Nyatura, FDLR, Rudurunana ndetse n'abawazarendo n'izindi nyeshyamba zo mu mutwe wa FRN ndetse n'izindi nyeshyamba zigiye zitandukanye. Kugeza ubu rero nyuma y'uko iyi nama iba, kugeza ubu Kongo yemeje ko igomba kuba yatanga agahenge ndetse hagashakishwa uburyo ki hagarurwa amahoro, u Rwanda rukaba rwatanga umusanzu warwo mu kuba rwakohereza ingabo hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu u Rwanda rwaje kwakirana yombi, ariko nyuma gato bikagaragara ko Kongo kwari nko kurenza uburari, yari nk'inkinamico irimo gukinwa hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko mu minsi mikeya ariho hahise hagaragara ibitero karundura k'uyu mutwe M23, ndetse ko kwibutse bari bafashe ibyemezo bivuga ko bagomba kuba barimbura FDLR ndetse ingabo z'igisirikare cy'u Rwanda ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo bikabasha kuba byakifatanya bigakuraho uriya mutwe wahekuye u Rwanda, ndetse kandi ko uhora wigamba ko ugomba kuba watera u Rwanda, wiganjemo abajenosideri ndetse n'abandi bahasize bakoze amabi mu gihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu rero Kongo yakomeje kunangira umutima, ahubwo bigaragara ko yaba ari inkinamico yashakaga gukinwa, aho ku itariki ya 14 rero bahuriye muri Angola i Rwanda. Uyu John Lorenzo usanzwe ayobora kiriya gihugu cya Angola ni nawe muhuza hagati y'ibibazo biri hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakabasha kuba baganira ku mutekano muke rero uri hariya mu burasirazuba bwa Kongo. Aba baminisitiri ndetse bakabasha kuba bakumvikana ku byemezo ndetse no ku myanzuro itandukanye, aho uyu John Lorenzo yatanze icyizere ndetse atanga no ku ishusho rusange y'umuco, mu gihe u Rwanda ruzashyira amasezerano y'umutekano na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngo ni nyuma y'itariki enye, aho byitezwe ko hagomba kuba hatangizwa agahenge. Ni nyuma y'itariki enye rero Nzeri, ako gahenge kakazabasha kuba katuma amasezerano agenda neza hagati y'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, haba mu kuba u Rwanda rwaba rwakohereza ingabo hariya kugira ngo zije kuba zahasha izi nyeshyamba ndetse aba bajenosideri bibumbiye mu mutwe wa FDLR, cyangwa se mu buryo bw'ibiganiro, dore ko u Rwanda rusanzwe rwiyubatse mu bintu byinshi, ndetse u Rwanda rukaba rwahereza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi bufasha bugiye butandukanye nk'ubw'intwaro cyangwa se abasirikari, ndetse ko baba banaruhereza ibijyanye n'ibitekerezo kugira ngo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ibashe kuba yakigobotora ziriya nyeshyamba. Ibi ngibi rero nibyo byatumye John Lorenzo avuga ko umusanzu w'u Rwanda ukenewe mu kugira ngo hakemurwe ikibazo cy'umutekano muke uri hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nubwo bimeze gutya ariko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, leta ya Kinshasa ntiyahwemye kuvuga ko u Rwanda ari rwo rwaba rwihishe inyuma y'uyu mutwe M23 mu kugira ngo rukomeze kuba rwamunga ubukungu bwa Kongo, ibintu u Rwanda rutigeze ruhwema kubihakana, rukavuga ko niba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igomba kuba yakemura ikibazo cy'imbere mu gihugu, ndetse ko abari muri uyu mutwe ari abanyekongo, ndetse ko bagomba kuba bahabwa uburenganzira, ibintu bitagiye byumvikanwaho na gatoya mu biganiro bigiye bitandukanye abakuru b'ibihugu bagiye bagirana, haba ku ruhande rwa Felix Antoine Tshisekedi no ku ruhande rwa Excellence Nyakubahwa Paul Kagame. Aba bombi ntibabashe kuba bakumvikana ku byemezo n'imyanzuro baba bafatira uyu mutwe mu 23 ndetse na ziriya nyeshyamba za FDLR zasize zikoze amarorerwa mu gihugu cy'u Rwanda. Kugeza ubu rero ibiganiro nubwo bimeze gutya, John Lorenzo yatanze umucyo kuri iki kibazo, avuga ko bishoboka ko nyuma gatoya y'aya masezerano y'amahoro u Rwanda rwaba rwasinyanye na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo haza kuboneka umucyo, ndetse hakaza kuba haboneka amahoro, ndetse n'ibihugu bikabasha kuba byagenderana, dore ko nubwo ari ibituranyi byahoze bigenderana mu buryo bwemewe, kugeza ubwo iyi mirwano yadutse
bakabasha kuba batakumvikana, ndetse Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo igahitamo guhita ifunga amarembo ajyayo cyangwa se icyo twakita imipaka. Kugeza ubu ngubu imipaka ikaba ikidanangiye. Kugeza ubu rero iyi mitwe nubwo turi kuvuga kuri uyu FDLR ugenda wifatanya n'uyu wa FRN ya Nsambambema, aho kugeza ubu ngubu byifatanyije mu kugira ngo bibashe kuba byahasha izi nyeshyamba rero za Red Tabara, aho biri kugenda bifatanya n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. Uyu Evariste Ndayishimiye Alias Neva utahwemye kuvuga ko ashigikiye izi nyeshyamba z'umutwe wa FDLR, aho avuga ko ubufasha ndetse n'ibikoresho bigiye bitandukanye baba bakenera yabasha kubitangira ku gihe, ariko nubwo bimeze gutya ugasanga ziri kugenda zikomeza kugenda zikubitwa ku rugamba umusubirizo umunsi ku munsi, aho uyu mutwe wa Red Tabara ukomeza kugenda wigisha igisirikari izi nyeshyamba ndetse ukagenda uzikuramo bamwe na bamwe b'ingenzi, aho kugeza ubu ngubu izi nyeshyamba zo mu mutwe wa Red Tabara zirimo kugenda zigaragaza ubudahangarwa ndetse n'igitinyiro ku izi nyeshyamba zindi ndetse no ku ngabo z'igihugu cy'u Burundi, kugeza ubwo iyi FDLR yaje kuba yakina inkinamico n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo, bikabasha kuba byakina inkinamico. Ibi rero byabaye ku munsi w'ejo, aho habyutse igisa n'imirwano haba ku izi nyeshyamba za mutwe wa FDLR zase zikoze jenoside ndetse n'ingabo z'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, bikaza kuba byakina inkinamico, bikaza kuba byakora igisa n'intambara, amasasu akabasha kuba yavugwa ndetse havuzwemo ko uyu Koloneli Gakwereri yarutorotse ndetse ko bari bagiye kuba bamumena umutwe. Uyu rero usanzwe ahagarariye izi nyeshyamba za FDLR mu bya gisirikari niwe wavuzweho kuba ngo yaragiye kuba yahasiga agahanga, ariko akabasha kuba yatoroka. Ibintu abasesenguzi bahise babonera mu buryo bworoshye cyane, bakavuga ko ibi ngibi yaba ari nk'inkinamico, aho izi nyeshyamba za FDLR zishyigikiwe na leta y'igihugu cya Kongo ndetse ko zihabwa ubufasha na leta y'igihugu cya Kongo, kandi ko ibyaba ibiribwa cyangwa se ibyambarwa n'ubundi bufasha bugiye butandukanye n'abayobozi kujyaho bigenwa na leta y'igihugu cya Kongo, leta ya Kinshasa. Aho rero kuba iyi nama yari itegerejwe, iyi nama y'umushyikirano y'akanama k'abibumbye gashinzwe kubungabunga umutekano ku isi yabaye ku nshuro ya 79. Iyi nama rero ubwo yari itegerejwe niho leta y'igihugu cya Kongo yafashe ingabo zimwe izishyira ku rugamba ndetse baza kuba bakina inkinamico iryoshye cyane, aho twabyutse twumva amasasu aremereye ndetse n'ibibombe birimo kwitakuma hariya mu gace ka Bunagana, aho rero byari kugaragaza ko iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo idashyigikiye izi nyeshyamba zo mu mutwe wa FDLR, aho iyi nyeshyamba yo mu mutwe wa FDLR nayo yari iri gukomeza kugenda igaba ibitero ndetse igakomeza kugenda itakaza ibisasu biremereye. Ibi rero ngo byabaye mu kugira ngo u Rwanda, dore ko narwo rwari rwahasesekaye muri iyi nama yabereye i New York, kugira ngo rutabasha kuba rwarega cyangwa se rwatanga ibirego bigiye bitandukanye kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu kugira ngo rugaragaze ko iyi nyeshyamba ishyigikiwe n'umutwe cyangwa se ishyigikiwe n'iki gisirikari cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kugeza ubu ngubu mu Uganda ikintu twakubwira cyo uyu mukurembeze cyangwa se icyo twakwita nk'umudepite Bob Wine akomeje kugenda agerwaho n'ibyago, aho kuri uyu munsi twumvise igisa n'igitero ubwo yaragabwe hiwe mu gitondo cya kare kare, ubwo yajyaga mu bwiherero bakaza kuba bamufata ariko yaje kuba yabavamo. Rero aya makuru turaza kuyakurikirana mu yandi aheruka.